ang gawalo lang pala sa kuna namin dire at matis ko. Kalau mas atin sa tondong sa tusuma bulu na do. Ya, harap ko kaya bakal namin. Dong mana namin masusukunan, dong may balas-balas ni ura kanukan. Ase padua baju. Waboni bermusik Sadarion Minang. Mata kanukan. Kalau itu memang satu sudah penarik, fokus silat kami. Rapayu dalam susilotik, rapayu dalam susilato. Dengan tembak kepada kembali, lebih juga membuat fakta. Maju biduan. Masuk orang tua. Ya, sama-sama teman beruntung. Nah, bila isi orang tua dan bila tidak simak ke lawan orang sama kayak itu siap lawan. Ya, kalau masuk lagi tangan rumah nasi ke rumah saya. Bilang